Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Dressing Room TV, reka nizere ko umeze neza, gahunda zawe ziri kugenda neza gatanu kuri gatanu nkuko Imana iba yaragupangiye ubuzima bwawe. Hanyuma rero reka ngusuze wowe uri kutwumva uherereye mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba, iburengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, kandi nawe uri mu ntara ya gatandatu, ubwo ndavuga muri diaspora. Nizere ko nawe umeze neza gatanu kuri gatanu. Reka mbanze nshimire wowe kandi subscribe kuri Dressing Room TV, ni iby'agaciro gukomeza kubana nawe ndetse n'inkunga ikomeye cyane ubu dutera kugira ngo dukomeze tugire umurava wo gukomeza kukugezaho bimwe mu biganiro bigiye bigezweho muri isi ya siporo. Hanyuma kandi ubu utarakanda subscribe, reka ngusabe akanya gato cyane n'amasegonda make, reba hasi iyi video hanyuma kandi subscribe kandi no kukazogera kugira ngo ibyo dukoze byose bijye bita bikugeraho ijana ku ijana. Dukomeze no kwagura umuryango mugari wa Dressing Room TV. Hanyuma rero ngewe ndi kugusuza nitwa Kayiranga Sam, hanyuma nje kugezaho imwe mu nkuru iri kuvugwa muri aya masaha. Ubu ngubu turi ku isaha y'isa 7 ku munsi wo kuwa kane tariki ya 13, aho inkuru maze kongeraho cyane nkura ku binyamakuru bikomeye cyane hano mu Rwanda, nuko uwitwa KNC imfura wacu, uyu ni perezida w'ikipe ya Gasogi United. Ku munsi w'ejo ku wa gatatu tariki 12 yaje kuba akoresha press conference itegura umukino w'ikipe afitanye n'ikipe ya APR FC muri shampiyona. Nyuma yaho yamaze iminsi yikoma ku misifurire, so yatangaje byinshi cyane ku munsi w'ejo. Abanyamakuru bagiye bamubaza iby'imisifurire, twagiye tunabigarukaho cyane, ariko nanone sinshaka kugaruka ku misifurire ubu ngubu, ndashaka kugaruka ku kibazo cyitwa Emery Bayisenge. Emery Bayisenge ni umwe mu bakinnyi b'ikipe ya Gasogi United, yaje kubabazwa ejo niba witwa Emery Bayisenge koko ari muzima cyangwa atari muzima, kubwo ni kubyerekeranye n'imvune. Hanyuma uwitwa KNC yaje kubasobanura ko uwitwa Emery Bayisenge ameze neza cyane, ko nta kibazo afite, igihe cyose umutoza yamukenera yamukoresha ku mukino wa APR FC. Gusa nanone ibintu ntabwo uko bimeze, biravugwa ko uwitwa Bayisenge Emery afitanye ibibazo bikomeye cyane na KNC. Bivuze ko KNC ejo ashobora kuba yarabeshye itangazamakuru. Ibi ndabivugira iki? Ndabivugira yuko uwitwa Emery Bayisenge masubije inyuma gatoya, yaje mu kwa 11 nibwo yasinye ikipe ya Gasogi United, kwa 11 ku mwaka ushize. Nyuma yaho yaramaze igihe kinini yitoza ku giti cye, nta kipe afite. Hanyuma ikipe ya Gasogi United nayo yari ifite ibibazo mu bwugarizi bwayo, nk'uko perezida yaramaze igihe kinini abyikoma ubwugarizi bwe. Hanyuma byaje kugaragara ko Emery Bayisenge ashobora kuba aje nk'igisubizo, cyane nk'umukinnyi w'umupira twari tuzi, yaje nk'igisubizo ku ikipe ya Gasogi United, ashobora kugira byinshi ahindura muri no kipe. Uwitwa Emery Bayisenge yaje kubazamo, hanyuma arakina, atangira no kubona umwanya ubanza mu ikipe ya Gasogi United. Hanyuma bigaragara ko defense yabo itangiye kuba solide mu kuntu. Nyuma y'igihe mu kwa 12 ashize ukwezi ari muri Gasogi, yaje kongera guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi ya Chani, yarimo irashaka tike yagomba guhura na ikipe ya South Sudan. Hanyuma uyu Emery Bayisenge mu kwa 12 koko ntabwo yarukaga mu ikipe y'igihugu, yaje gukora imyitozo ariko aza kugiramo akabazo k'imvune. Agira akabazo k'imvune kaje no gutuma atajyana n'ikipe y'igihugu mu mukino wo kwishyura Sudani bakiniyeyo. Hanyuma uwitwa Emery Bayisenge bisa no gutuma koko no muri Gasogi United adakomeza gukina bitewe n'ako kabazo k'imvune, gusa katari kari grave cyane. Hanyuma nyuma y'igihe yaje no kugaruka. Ikibazo rero kiri he? Intandaro y'ikibazo cya KNC ndetse na Emery Bayisenge kirahangaha. Ubwo bari kwitegura umukino wabahujaga n'ikipe AS Muhanga mu gikombe cy'amahoro, ubwo ni ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Ikipe ya Gasogi United yitegura kujya mu karere ka Muhanga gukinayo uyu mukino. Mbere yuko bamanuka babanje guhurira muri restaurant runaka muri hano mu mujyi wa Kigali. Hanyuma witwa Emery Bayisenge ahagera atinze. Umva kana n'ikipe yose igomba kuba itegereje kugira ngo bafate ifunguro hamwe, kugira ngo bagenda bari no mu mwuka umwe bari hamwe. Witwa Emery Bayisenge ahagera atinze. Uko hagera ahasanga president nawe arahari. Noneho president amubaza ati watinze he? Emery Bayisenge arisobanura ati njyewe nagize ambutiyaje mu muhanda kandi na polisi yampagaritse, byaje gutuma ntinda.
si ibyo gusa kandi naje no kubamenyesha bamwe mu bankuriye abayobozi ubwo ni kuvuga staff bivuga ko uwitwa KNC ibingi batabikojejwe yahise amushishikuriza amubwira ati wowe usubiyeyo turabona ko utari kugenda kuri gahunda z'ikipe usubiye tuzaguhamagara ati suri nta kibazo tuzaguhamagara tubona ko ukenewe. Emery Bayisenga aratakamba asaba imbabazi ariko biranga. Bivugwa ko kuva icyo gihe cyose ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere Emery Bayisenga kugera kuri no wa mbere w'iki cyumweru yari ataragaruka mu kipe ya Gasogi United. Kuri no wa mbere nibwo yagarutse mu myitozo bitegura umukino w'ikipe ya APR FC. Gusa bivuze ko uyu nguyu Emery Bayisenge bivugwa ko bimwe mu bibazo yari afitanye na KNC atari uko yatinze kuza kwifungura gusanya n'abagenzi be, ahubwo mbere ho gato yuko ahagarikwa yaratse amafaranga ikipe yari mubereyemo. Nkuko bisanzwe amakipe mu Rwanda turabizi hari igihe yishyura abakinnyi bamwe na bamwe agasigaramo amafaranga ku bakinnyi. Uyu nguyu yagerageje kwaka amafaranga baramushwishwiza amubwira ati uretse gato. Rero nyuma yo kwaka amafaranga ni naho haje guturuka ikibazo cyo guhagarikwa. Ibintu bitavuzwe bwa mbere mu ikipe ya Gasogi United kuko mu minsi yashize hari umukinnyi waje kuba bivugwa ko yahagaritswe gukina atangiye gutakaza umwanya mu ikipe ya Gasogi nyuma yaho abajije amafaranga ikipe yamubereyemo kugira ngo yivuze. Bivuze ko rero ku munsi w'ejo kwa gatatu uwitwa KNC ashobora kuba atarabwije kuri tangazamakuru nyuma yo watangaje ko uwitwa Emery Bayisenga ameze neza ashobora no kugaruka ku mukino w'ikipe ya APR FC ko nta kibazo afite. Kandi ko ikibazo kirahari kuva mu kwezi kwa mbere yarahagaritswe mu ikipe bivuga ko ngo afite akabazo k'imvune kandi nyuma y'iyo mvune yaragiye mu ikipe y'igihugu yaragarutse agakinamo mu mikino ya Gasogi United. So abibazaga impamvu rero witwa Emery Bayisenga atagikina muri Gasogi United ndakeka iyo mpamvu iyo ngingo yumvikana. Impamvu yari yongiye rwose uwitwa Emery Bayisenga afite ikibazo na president wiwe. Gusa reka twizere ko bishaka kuba byarangiye bitewe nuko kuri uyu wa mbere yatangiye imyitozo hamwe n'abagenzi be mu ikipe ya Gasogi United. Hanyuma reka ngushimire wowe ukomeje kuntega amatwi. Ndaje nkugezeho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye ziri kuvuga mu mikino cyane nkwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari wa Jose Ndulumu TV. Reka ngushimire cyane. Jye ni kwa Sam Kayiranga.